Adom TV Badwam so efa yedre anopai kase na yede ebro ensam no do so ne to dwa mu bi ya wo betie ne ye beko ho ne akohwe abusua ne adofo ensu a ayira fa wo mo na no memenda wafri ase tase won mo ne ma ye beko ho de ensam no abro enam nsu yi na ababeto hofo nti no bensin mo kra chepani se wono a won dan na kios bia bi esi ba bi ensu efa no Oba bedwiri ni nyina nso de afri ho na fe yakwa akwhwe koko asase a koko wo so be 63000 eni yetutu ni nyina afri so no eno ne sembi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no ho Go TV channel no eye 119 medin de afia amankwa tamaklo afia ni de mutie so den sam ni ntremu ankasa etie adehye bi ya won mo wo ho ne mpotamu de Nano memenda one more ante asem de ni nyina ne se so topa ewi akire don hwe mi ensane de enye gya won ayiri asai nuoma hodo adofo mu bi wo mo haw ene se de ensuo no asa wajapade no oni Adom TV kase edi nkomo nuke tawe toyo hello na ojena water Ghana water enye me no afeke me bi access bank if you me chido me for 16 years I never ho People me for 54 years echimeli mi le fi o ka kecho time konya wo gata ke kenya block o ya chikenya je gome kaka mi block afufuro bi a woni amane boni atwetwe nkomo no wo mu baako aditu dwa se abra wodi mfie dunsia ena wokotena ho sese wanya mfie adunum nan na nya ade a wahu sensu kese ato amasaya atoranchem bi asi penda kosi se wonom ede pipes bi ebesisi wonom empotamu honom wafasa akonya ne so de to empanyinfo animu se wonom ajapade nyina asei ne senti satoranchem biom esensi a wonom nim ne beto wonom ya wode ato wonom anim se wonhwe wo mepe ho asem nka. The Kabakaba Hills is now taking a huge development of hotels and houses, and you know the rainfall flows from the mountain to the ground or the down here, and this is what we are suffering now. Because when you see the volume of water flowing from the mountain top down there, down to this place where we are now, it's very great, and obstacles here and there, people blocking the path of the water flow because of their constructions. Yeah, so something must be done. Don't be done to Tova. You're watching me very. Yeah, wherever you see the education there, how many miles about make the mile? That you see do a local area 1 mile. You're be not to call it to the enemy. That will never photo. Si can get chole, si banto he, and get chole who, Elian said that. Johnny is banto chilemi le hola. You want to Benamila, meet the picture, tag boko picture, Elian said, or photocopy, Elian said, we make a project. And Nami, Gavina project. Na tanya kwache ka na 2 million na 1 million me ko dunu ele ansera yojo so data ko mega le keje so yamani boni ehunu se afofra wote bankoyin so na wonum ani abre a wo siesie wonum wadam no won shops mu san se ensuo yi asai wonum ni amenyina Adom a wo free ho mansini ni mu ene National Disaster Management Organization akwasue honum a wokwa akohwe se de tibia no esitie ivima wo femo eye panyini a woda na admo ne fa wo fra mantamu ano wane amane boni atwetwe nkomo. As to the causes, as the chief executive said, we realized that some people have some structures on waterways, and it is the duty of the assembly to make sure that those structures are pulled down. Divine Boson, a home and sneak cratchet, or no sooner someone would do to dra any. As the chief executive, as I've always been saying, the job of the assembly and the chief executive is to provide solution whenever there is problem. So as we usually do, we will try to at least those that we can do urgently, like the one we are seeing here. We have to call the urban road engineer to do some re-engineering. Then quickly we can do some refilling. Ninemuno, Nadmo Ashabo say, or Boabwa near Mano said the Beya, one more who can't, or dear can't be Ebeka one emwa. We saw a yeho, Arahosama, Ato addition movie, na Mensin Mokrach Penny or Divan Boston. And so Ashabo said, a Sunday see nano memenda, na a ye ensure yira sanko for Japadientino. One more was since what dying as in Suanono, or Baby drinking in a buffet, nay, Eddie Equa, Sabeya, and Suno to Tono,
obenya ba bia fa nkofo how bi eti say ye mabiom oni Adom kase edi nkomo yi na me ti shop ni man sa nso ni yiri ye na ye wa front no bi say sorry so bi sorry na me tu your shop ni me shop ni ba samuna na me ye bebre asem ifo juri e breaki container na si e shop ni e say samuna ni na lot of I can't even mention ya toni na nso no abue dan no okoyini ni akotu egu se e be ye nu den be bia ye be da ko eni ho and that trakonjam ansa na dia chiwe iti aban ye siranu Basa na mu di church we say yan kasa we ya bana ya kasa we ya ba ya kasa we ya nti fibom nti ende dia ya siranu ya pamuche Emachi Adom kase any MC openi bossy divine Edin Kombo etra say ebisa ne say bi anso no oba ha no onwo ye on assessment e dey no musu say na man to natumi atenya maka. What is the way forward? You be also as an assembly Eddie, amanfo ye adwuma ebe koso akele waterways amusi down waterways omo amusi down without permit emra ho say ye ni omu ye fa ye omu emra ye fa emra no di adwuma no enti emra no ni omu be ye adwuma nokakra ena nadmo director mami Ivy ene Adom kase enso di kombo etrayen nema atina se ena na mo betu afa so de be ya bi se instant ni enso ade so mo ha no ye wo say ebi mo sisi adan omo ye structures e dey si nsuo no kwan MC na ka assembly na say de say omo be make sure say omo pumi omo bubu sa structures ni nyina nti ya me the pass on sawa ha oni mo akasa dada amane boy etu permanent the regional capital who Adom kase within the audition ba owusu kejo Penny Abedi che ya wono na da Cocoa Health and Extension Division ano Dr. Usu Ansan se enedie Cocoa asase be 63,000 di wo maduru Cocoa ni nyina de afri so ya won mu du afoforo mu nkyere mu oni Adom kase edi nkomo yi we have taken Cocoa board near buying share 2018 and na ye buy ye say ye de bitwa Cocoa Cocoa sasabro asen inti ya chapa the whole Ghana ya chapa over 63,000 hectares. I'm saying we raise issues be a many almost so at Transiaka say we sika semono ne maye no many manager kasa say kweni bi nsika aka mu bia ko bod betwa we say de adwuma na ma ankwankwan omoye na ankwankwan no ba ye no fasika twa de omo ebo mo de pa mo amudi mu diaranse sika twa no e kontem them say fuo no say ye unya no nyina wie ya farm size fuo kase no na wia itimitia nka to bi kwani bi wana bia wadofa odofa sa dia na be dinze bitimatwa fa no Panyini a wada mfimfini mantam mu Cocoa Seed Production Division ano Alfred Fifi Dawson echiremu a batimi adua cocoa ma no opepi ensia nanso emu opepi mienu pe en wode ama cocoa akuafo wode adesrede eto cocoa akuafo nyina enimu se womra emeji wonom cocoa emma ne se bia obetimi akohyase adua ye raise 6,124,000 for central region ye kase ye tunumu 2 million plus on call them ye hwehwe de baye nyim de nsu guduru to ya de da aka nyina ye be pia mekwa afọ na onya wo da aka hyehyɛ ho na ejina na cocoa na afa ne tampefura onyin na ye to ya de kwa amana da ska na aba da boa oman Ghana mehe nyina ya akwanyu ukwakuafo bi ene amane boni etwetwe nkomo a wobo aban aba so se wode sa adwumadi yaba isan se eboa wono mo pa fa obohwe adwuma na ase bebre kasa oda man enkranhye yi bebi a yetu sin na so mo akyekere nyame adoma ententeni na amane sa oba abohwe na kyeta soronko no aye bebre nti da ho aka kyere no egitumi de be adwuna mam emmo a ye hia aban ode hyen bo no aban mmoa na anya wane te se na wosi ka kyerɛ no ama aboan ma yeso adwuma no etumi akɔ ha so ebeboa yankasa ebeboa aban no esan se kokoo na yeyi aban na eto nti se mo de san hyehyɛ ya ba yagitum pa emse ye hawo no yaka bibiri nyeni nyina na ebitumi aka wafre so emse yaka bibiri yesi kasam ne ade a ebi omo hu problem bi so manya so tene ntem Ohine ya wowo achim aduasa wo Brim North mensin mu wo poyamantemu
nana abrokwa jempim ene nana na desra to aban no enimosre won mo pa nkebe ya achim suedro eduasa apoli ningo akosomo apoli beposo kwan no penifo meye ma won fi se enobaya ka kwaye ni mu a esan kwan na enyentie ntumi ma bonten na desre ya fatu kase so sento aban nim no medi ho djuma Adom TV etwaso pra sheni bi ye chama fobi okraka adibi na onyu so fa kwa no so a ya bi ha bin kakra bi ni odu so adu to say sumna na bota bi ya da ya ye esu apra na da be sini bi wa wo mo bi yi pa no o mo di fi sodro o mahima ho ekotumi koko sha de kra ebi hu se ye ko ye ni ye beto aso isan say we tra ko sinkran ekwa na ye kakra na fi na na hima ho eko ko sinkran ho de ade kwa na ha ji pa no achiri ana temamufo bia woni amane boni atwetwe nkomo no editu dwa se sede akwan no enyanti no ahyankafo dodo na mpese wode wa ahyen ebefa so ne senti ama abrabomu asetena ayedene ama wonom a wote saa krom honom pa wode adesadu ato mpanyufo anim se wome wonom emwa high MPP stronghold ahandi sintimi fa bi da nanso ya sere na nasa momodin a wabedisu on dey kwan man was na na free so a yini obi oba be ye ya kan ndem the contractor ba de tin o asesa ne nyoma de ko contractor wa ko ba akra de o ye kan se o de machine itutu kwan no asa de agu kwan nim akoye one way kam ye ni ko ye ntimi mo nsa ho contractor na ja kan se adwuma no hono na okọ se de ye kwan ni city ne ha ye pa si ye kofa eniema firi wodan ne ye de ba bua ensesa driver fo ne gine kra o mutumeje che se kwan na sei ebi wo ho a wo bakra driver ni car no ehu niema bitumi sei ema otumi ka se onu kra waboka nti se onu waboka de na se wo a wo de niema ba no na wo se wo hwe e charge uyiye Adom TV Badwam kase na oguso hwe na omanhene ne na de hia wo sampa wo German North mensimu wo bono mantam nso ani nye ho kra abanya ba ebite sonom ne ade na nso wo ntwani hwe won mo hokra yi wo mani de ama won na na ade hia de wano atomo bi ebra so se wo se German South ye bono mantam ne mo ya sampa titio penifomra no meboa won meka ama aban aswate say ahana sika bebre fi for the development of the country enti ebeya oma nanim bra ha na oma sampa ko nanim a Ghana nso be ko nanim enti ya kwan no eya cashew is transported from here all the way to Tema ya kwan ni nye na kwan no anye yi a cashew no entumi nko Tema no na nabna asra wotosumienu eye sampa hema wono so de adesrede to awofo animu se wonfa ntete pa enwa wonom emmemu ne titiru ene wo mamayo ane se de be ya emperewanyinsen so betie e wo mantamu honom mesre me man sampa se matan a wo mo bia emfa abadaye ne ntete pa ntete wo ma se de be ya ye nananom etimi je na fa na man si ho munye edimpa de mai nchiriman so yenso yebenya dimpasa etifia yentu yemma afutupa emebunu bi wokrom honom nso ne amane boni twetwe nkomo no editu dwa se wonom de impumtu ema wonom nkrom honom no ode ho subuo nyina ebo amanyofo ya manyofo no omumwa enough if it's sorry your hospital as say titia pansan kura even common lab test malaria test kura sometimes you have to go outside to go and do malaria test intinu just politicians don't omumwa enough ye de near to politicians no ani aso ache omuntimi mboaye ne ye pe no ye nsantimi nkan from the politicians ya de achawpa asi ye mpanyimfo so omontwa omane no omomahwe sampa na sampa yakwa ohia hia mu ache ye hwe ye kwan ene unam kwan so a ya sabe obi nam form kra na atika mu a nepa na timi besa ho na ensem fata se German North District Capital ye sampa ye kwan atiti apansam na ayese ayi MPP Maya womu asante achim North nso ede wachita nyina mamampani abedi akire Dr. Mahmoud Bawumia
se wonto franka mfama MPP amanyoko na Adom kase edeba. Mr. Seba Onyade, doctor, on one of it, my breaking it in a mine. I had a young man cry 85% of the man. Oh, I only have a man 85. Media, Jam Media, my who said Niama, I change our Ghana. And Jimmy Peace about Niabi deep president. Obey me, I Niama baby. Abu Ghana. What is that? Or not, what do we every love? Ever can I get my son? I get to after a cockroach. And they can't and they were finding her Yamano and they 8 days. The from our class, my deep Yatumana, and we did 2 bars not boy. No, everybody, no, it's really the only thing I anu akire enu Edward Asadu kokrobo ya wo yedwemtinani e wa Asante Achem North enso de nsem bi eto esi ahenefo no anim mimi nso sie mu na me ne me nkrofo kasa ese muma ema Dr. Badwam mamu Badwam onko because said there was a packaging no and they said there was a ton on me feel say ya tie nipa no afanu no bebre buy how say ade advert any market one of the ways how you package your thing and it be my acquired depend the packaging na o say effort say ade Adisia womo ewo achimdwa so ne mpotamo wo Fantia kwa South Mensimo we poyemantemo se neidie adwumakuo bi a wonto fom agudie aba wano aduane abon fi se wonsase no ene wabagye ni nyina boso mpatade bi akora ni wa wode ama wo mo se bia wonyi wei emfa nkobo wonsese bi ewo baabi foforo eye wo mo haw wo mo ni Adom TV kase edi nkomo yi yensuo no na etise yo ene de matu rebi o matu nsuo no nti emmoa yen eba ne se be henchiri ma enwo kromu a se mekopa aduane afiri afum baba medie no edene se metime sika to mbotom no so edene ema me nso mekuta nananom enum a me baba akoka ho ene me onso awo na me yere ekan ho nti edi ma me se metimi enye bibi kwa ne de enu akire ena manfo bi a wonom so te dwaso atibie apese akora ene mpotamo a etwa ho ahia no enso de tu dwa se ensu edakrom honom anum nko an wo se enom no kibi gold mines de won dwumadi ase ensu ekura the senti sesei ade se wonom eto sahye water ansan wonya ensu ano lesan say mine activity no ese ensu nti they find it difficult say o say ensu no bi anoma na sa umbetumi da ye efie adwuma nti pure water ana yetonom ni see ni de metima ka say nipa by 500 ana nsuo we sevo sanso na esane ko anafo yo nkrenkrebu anafo no ma ya fra ho no mo apese ekura safo ni nyina na nsuo ya na eboa won Public Relations Officer Emma Narawa Mines na no wusu ene amani boni etwetwe nkomo. There was a galamsey issue at Insutel. When they reported to us, there are a series of letters. They wrote to us that we should help them to reclaim the area, and we did it. So reclamation has been Narawa's the richest opportunity in this community. Because I remember very well that about 3-4 years ago, when Mineral Commission stopped all companies around here for reclamation, we weren't among. We were given the free hands to continue working because we have a strategy for doing reclamation. So we continue to do this and make sure.